ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакен. барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ ба истиқболи сеюмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ бо прокуратураи шаҳри Панҷакен манзури шумо мешавад. мақсаду мароми ин барнома пеш аз ҳама баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, роҳбарон ва шиносоӣ бо фаъолияти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳри Панҷакен бо як мақсад рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад. дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд намояндаи прокуратураи шаҳри Панҷакен, ёрдамчии калони прокурори шаҳр Сидиқзода Муҳаммадҷон ва сардори корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакен Зарнигор Қиёмова. ман ҳардуи шуморо ба ин барнома хайравақтра мегӯям. мақсаду мароми мо пеш аз ҳама баландбардоштани маърифат, тартиб, одоб ва талаботи қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. муҳтарам Сидиқзода Муҳаммадҷон айни замон аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакен дар самти соли 2024 ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст, кадом тадбирҳо идома дорад? با افتخار 30 سالگی کنسیل جمهوری تاجیکستان در مملکت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید. مقصد اساسی اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی این بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان میباشد، زیرا در جامعه شهروندی یعنی با معرفت یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان این کفیل است برای بنیاد دولت صاحب اختیار، دموکراسی، حقوق بنیاد و یگانه است. چونکه اعلان کردن سال معرفتی حقوقی سال 2024 این سرچشمه میگیرد از ماده 1 کنسیل جمهوری تاجیکستان که جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب اختیار، دموکراسی، حقوق بنیاد، یگانه و اجتماعی میباشد. در دوام ماده 1 قانون مذکور یعنی معین گردیده است که تاجیکستان برای هر یک شخص شرایط زندگی ارزنده را فراهم آورده است. یعنی مقصد اساسی این سال یعنی بلند برداشتن معرفتی حقوقی شهروندان یا جامعه که جامعه حقوق بنیاد میباشد. ҳамин барномаҳое ки имрӯз мо таҳия мекунем тавассути телевизион, радио барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқи мардум мусоида мекунем. албатта яке аз самраи прокуратураи шаҳри Панҷакен яъне баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон аст. яъне ягона роҳе ки қонунро яъне ба сами шаҳрвандон расонидан ин тавассути васоити ахбори умма, радио, маҷалла ва рӯзномаҳо аст. яъне ин барномаҳо албатта каме ҳам бошад яъне барои баланд бардоштани шуури ҳуқуқи шаҳрвандон таъсири худро мерасонад. тавассути ин барнома мо метавонем ки сокинонро ба як зиндагии осоишта, риояи ахлоқи ҳамида ва риояи қонунгузорӣ яъне ҳидоят кунем ва онҳо зиндагии худро дар чорчӯбии қонун ба роҳ монанд. Зарнигор Қиёмова, шумо роҳбари ҷавон ҳастед. воқеан соҳае ки шумо кор мекунед як соҳаи хеле мураккаб, душвор. шумо бештар ба масъалаҳои хоҷагии манзилии коммуналӣ яъне ободони шаҳр, таъмир, баровардани партовҳо, дигар мушкилот рӯбарӯ ҳастед. айни замон дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ бо кадом санадҳо марбут аст ва вазифаи шумо аз чӣ иборат аст? раҳмати калон устод, чунончи муҳтарам Сидиқзода гуфтанд, имсол соли маърифати ҳуқуқӣ аст. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд ва корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакен мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси оинномаи корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекунад ва вазифаи хоҷагии манзилии коммуналӣ аз он иборат аст ки мо бояд ҳамчун шаҳрдор, ҳамчун тозагии шаҳр баровардани партовҳо, тоза кардани ҷӯи борҳо, гулу гулзор кардан ва сабзу хуррам гардониндани шаҳр вобаста аст. муҳтарам Сидиқзода, дар ҳолате ки шаҳрванд, ташкилоти идораҳо талаботи ҳамин қонунҳои соҳаи хоҷагии манзилиро дағалона вайрон мекунанд, худсарона масалан ягон иншоот месозад, худсарона масалан пеши роҳи обро маҳкам мисол гузордам, аз тарафи прокуратура агар муроҷиат шавад тадбирҳои қонунӣ андешта мешавад. албатта ҳар як қонунвайронкунӣ ки мисол дар ҷомеа ба амал меояд аз тарафи кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ
یعنی میاره اون معین کرده شده است برای با جوابگری کشیدن. در کد قانونی ماموری بابی علایده است شهروندانی که وابسته به اون معیارهایی که در خواجگی منزل کمونی رعایت نمیکنند یک بابی علایده بخشیده شده است. برای رعایت نکردن این سنت‌های معیاری حقوقی یعنی جوابگری ماموری پیش بینی کرده شده است و آنها نیز به جوابگری ماموری کشیده میشوند. وابسته به جوابگری ماموری کشیدن وکالت پروکوروری هم نیز موجود باشند. وابسته به قانونگذاری مرافع ماموری باشد به واسطه وکالت کارخانه منزلی خواجگی است که آنها در دوره وکالت‌های خود میتوانند که اون شهروندان و اون مؤسسه‌ای که با قانون ویرانکنی سوای خود دست میزنند و جوابگری ماموری کشند. زندگی کمو شهری پنجکین در مقایسه با 20-25 سال پیش خیلی کلان شد. امروز شهر بسته است، کوچه‌های زیادی با اهالی زیاد شد، بناهای بلند آشیانه ساخته می‌شود. این امکانات شما چقدر؟ راستی гап аз тарафи ҳифзи муҳити зист бисёртар мо ба ёрдам мекунанд ҳам ба масъалаи техника ва ҳам масъалаи сӯзишворӣ ба ҳам бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии шаҳр дастгирӣ карда мешавад. ба ҳамагон маълум аст ки муҳтарам устод хоҷагии манзили коммуналӣ аз тарафи кормандоне ки дар шаҳр партов мебардоранд дар инам танқиси дорад ва ҳам норасоии техника барои бардоштани партови сахти маишӣ ман танқисӣ мекашам. асос ҳамин проблемое ки дар шаҳр ҳаст ин нарасидани техника. чанд партовгоҳ дорӣ бо чанд сохта меорам солҳои охир? дар шаҳр ҳамагӣ 48 нуқтаи партов вуҷуд дорад. бо вуҷуди ин ҳам мардуми шаҳри панҷакин ҳамин партовҳоро риоя намекунанд, дар ҷояш намепартоянд. аз ҳамин сабаб мо манамин дар ҳамин соли равон зиёда аз дар як рӯз 120 куб партовро бардошта истодаем. дар он ҳолате ки мо бояд дар ин мавсим 40-50 кубро бардорем, ҳозир қариб 1.5 баробар зиёд шуда истодааст. аз ҳамин ҳисоб ман муроҷиат мекардам ба мардуми шаҳри панҷакин, ба ҳар як шаҳрванде ки масалан дар ин шаҳр зиндагӣ мекунад. дар шаҳри мо ҳама рӯз меҳмонҳои зиёд медароянд. ман муроҷиат мекардам ки ҳамин партовҳоро дар вақташ мебароварданд. мо рози гап чихел ки мегӯяд табличкаҳо задагӣ будем ки аз соати 5 то соати 10 иҷозат аст барои риоя мешавад? риоя намешавад муҳтарам. маълума ки як саволи шаҳрвандро гӯш мекунем, аз коргардонон хоҳиш мекунам, як шаҳрванд дар бораи партовӣ савол додааст. оли коргардон ба шумо пешниҳод мекунад. хоҳиш мекунам ки ҳамин саволро ками шаҳр медодед. من همینجا یک 50 سال بازی زندگی میکنم. هیچ وقتش من مصرای میبر داشتم. خلار میزدم. حاضر نه خلار میزند نه نگاه میکند هیچ نیست. یک محبه یک بار مصرا میبر دارم. انا اکن این دوام ساختاسیم بسی اتاجه احوال ما نمینه. آب جوی خوش کردم پرت افتم. درختها خوش شده است. من همین دوام آب مانا محکم کردم پرت افتم. من اینجا آش هر زدم یه ریخت. نه مثلا درختها خوش شده است. اکولوژی بیام رفتم، سمتسنانسی بیام رفتم. ها میگن یک تا درخت برید اگر اکولوژی اشتراک میکنه. چند تا درخت چند تا اوچسکه خوش شده است. هیچ کس دیگه نمیکنه. و این وظیفه اکولوژی بوده است، این وظیفه سمتسنانسی بوده است. نمیدونم چه خیلی حاضر خیلی زمانه شد. واقعا ما با سوال این شهرور شناسیدیم. شهرور میگوید که قریب یک ماه партовҳо парохта намешавад, коркарди кимиёвӣ гузаронида намешавад. ҳадду саволем ки аст бештар ба дигар соҳаҳо алоқа дорад. чӣ фикр доред дар бораи ин саволи шаҳрванд? муҳтарам устод, шаҳрванд чихеле ки гуфтасем дар ҳавои худашон ки як моҳ боз нагирифтааст, ин гап дурӯғ аст. агар мо як рӯз шаҳрро тоза накунем, рости гап шаҳра вазъияташ беҳтар мешавад. ин кадом мавзеъ аст? ин мавзеи Теришкова аст. ин Теришкова агар хато накунам, мана имрӯз сеюм рӯз мешавад. мо ин партов рӯзи шанбеги калон ки вақте ки шуда гузаштагӣ буд, мо ин партовгоҳро тоза кардагӣ будем. рости гап чихеле ки ман да шумо гуфта гузиштам, ман аз тарафи ба партовбардоро танқиси кашида истодам, ҳам аз тарафи техника. барои чӣ мардум ба корхонаи шумо ба кор намеравад? имконатҳо маҳдуд аст. имконатҳо маҳдуд нест. мо штатҳои холӣ дорем, азбас ки маошҳои кам аст. ҳозир албатта устод, барои чӣ ки пештар мардум меомаданд кор мекарданд, ҳозир масъалаи рӯбичинашам ба намебиёянд кор ба ҳам хай бо маошҳошон. рости гап мо
бо қадри имкон дар вақташ дода истодаем бо мана бо ваи اگر مخفی نباشه چند ماه باشه اگر مخفی نباشه устод мана ҳамин моҳ бояд ки то таги 900 000 сомона як рӯйбанда мегирад а партовбардор таги 2100 сомон اگر бед واقع بینانه بها دهیم امروز در بازار کاری پنجکی نرخی کارگری عادی کرایه از 150 سومانی سر می شود تا 250 300 سومانی البته مردم با این معاشا به کار نمیاد همینطور یا نودست вақте ки мо омда муроҷиат кардем то 300 сомонӣ мо пешниҳод додем ки барои як рӯзи кориошон рости гап мутаассифона ягон кас ба кала намегирад бардоштани партовҳоро خب اون دو سوالی که این شرمن گفتم با شما کار نداره محمد جان صدیقزاده در پنجکی سالهای آخر ساختمان بناهای بلند آشونه با فقط ادامه دارد این البته ما افتی کار میکنیم آیا در همین انشاءات نو لایحه‌ها رعایت میشه من پروکراتور میگه سنجشا گفتن است که توقف‌ها برای نقلیات برای جای بازی بچه‌ها دیگر انشاءات یا رسانه‌ای که باید طلبات نیازمندی‌های همین ساکنان را تامین سازد همین خیلی سنجشا گذاشته شده است نسبت همون ساختمانچی‌های نسبت معین کردن حدود همون بناهای بلند ҳангоми сохтани биноҳои баландношона ҳатман бояд талаботҳои меъёри кодекси шаҳрсозӣ нақшаи генералии шаҳр лоиҳаи муфассали ба нақшагирии маҳал ва меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозӣ ҳатман бояд риоя карда шавад ҷои таваққуфи мошинҳо бояд бошад ҷои бозии кӯдакон бояд ҷо карда шавад ҳатто барои пиронсолон ва маъюбон бояд ҳангоми ҷудо кардани қитъаи замин ва сохтмони бинои баландношона бояд муайян бошад ҳатто барои хушк кардани либосҳо ҳатто бояд ҳамин меъёрҳо бояд риоя карда шавад дар давоми 6 моҳи соли 2024 дар натиҷаи гузарондани як санҷиши прокурорӣ дар ширкатҳое ки ба сохтмони биноҳои баландношона машғуланд 29 ҳолатҳои қонунвайронкунӣ ошкор карда шуд ва нисбати онҳо парвандаҳои вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуда барои баррасӣ ба мақомоти салоҳиятдор ирсол карда шуд дар як вақт иҷозати 5 ширкатҳои сохтмонӣ ки ба сохтмони баландҳои бисёрошона машғул буданд барои риоя накардани талаботҳои қонунгузорӣ муваққатан фаъолияти онҳо боздошт шуда шуд ва ба онҳо амрҳои прокурорӣ дода шуда барои бартараф кардани қонунвайронкуниҳо дар ин самт чораҳои дахтор андешта дода истодааст زنگار کمو امروز در شهر چند محله فعالیت دارد فعالیت آنها را در سمت آبادانی شهر پنجکین و طلبات خواجگی منزلی کمالی شما چه شهر میدید؟ устод имрӯз дар шаҳр 19 маҳалла вуҷуд дорад 75 доми баландошона ки дар тавозуни хоҷагии манзили коммуналӣ аст ӯҳдадори мо ба аст мо бояд ки ҳам хизматрасони коммуналӣ ҳам бардоштани партовҳо кору фаъолият кунем ва мутаассифона аз тарафи роҳбарони маҳалла гӯем раисони маҳалла корбарӣ кам шуда истодааст ҳолон ки вазифаи онҳо аз назорат кардани амин партов аст бояд ки онҳо назорат кунанд ки мардум дар вақташ бароварда партовҳояшонро партоянд در بعضی حالت‌ها تشکیلات و کارخانه‌ها و شهروندان علاوه پرتاب‌های معیشتی را در لب کوچه و راه‌ها کانال جویبه‌ها می‌ریزند چنین عمل‌های غیرقانونی آشکار و شخصان افلاسکار از روی قانون‌های عمل کننده و جوابگری کشیده می‌شوند албатта кашида мешаванд мо бо кормандони муҳити зист ва санэпидстансияи шаҳри панҷакин баромада корбарӣ кардагӣ будем нафарони зиёдро ҳам ҳамин бо тариқи сомона сиёмкаҳо буд штрафҳоям кардем мутаассифона боз мардум бо ҳамон рӯи худашон маданияте ки партовро чӣ хел мепартоянд риоя намекунанд аз ҳамин сабаб рости гап вазъияти шаҳр безеб шуда истодааст шумо вобаста ба ҳамин масъалаҳо ба мақомоти прокуратураи шаҳрмон муроҷиат карда будед ки масъалаҳо шумо кӯмак кунанд ки пеши роҳи баъзе нафарони қонунҳои шоҳи шуморо халалдор мекунанд чора мешавад рости гап устод аз тарафи шаҳрвандо шикоят карданд ки хоҷагии манзили коммуналӣ партовҳоро намебардорад ман рости гап назди ёрдамчи прокурор будам дар наздашон он кас баъд огоҳ шуданд ки мо чӣ хел камбудиҳо дорему дасткӯтоҳиҳо дорем аз тарафи он ки мардум худашон ҳам дар вақташ партовҳоро намепартоянд баъд пардохт накардани музди партов дар вақташ ки намесупоранд якум камбуди аз тарафи мардум ҳамин аст вазъият чӣ хел аст ҳамин соҳаба тақрибан чанд фоизи ҳамин сокинони шаҳри панҷакин маблағҳои ҳамин хизмати шумои супордагӣ агар хато накунам муҳтарам устод
1 миллион сомон мардум аз хоҷагӣ манзили коммуналӣ қарзор мебошанд. Ташкилоти корхонаҳо чӣ вазъият аст? Ташкилоти корхонаҳо бо қадри имкон рости гап супорида истодан инро мо корбарӣ мекунем. Маълум ҷо шумо таъкид кардед ки 19 нафар раисони маҳаллаҳо доред. Вазифаҳои ҳамин раисони маҳалла чӣ борад? вазифаи раисони маҳалла аз назорат кардан ҳамон дар маҳалла масалан 2000 нафар зиндагӣ кунанд, гузарондани маъракаҳои хурсандиёшон, дафну сурошон бояд ки онҳо иштирок кунанд, дар бораи танзими маросими инҳо ӯҳдадор ҳастанд ва ҳам барои тозагии маҳалла ӯҳдадори онҳо аз ин иборат аст. ва рости гап 5 моҳи охир тифли супориши хоҷагии манзили коммуналӣ барои ҷамъ кардани маблағҳои партов рости гап ёрдам карда истодаанд. Асос раиси маҳалла бояд ҳамон 2000 нафар аҳолӣ ҳаст дар ҳамон ҷавобгар аст. ба ҳар нав онҳо барои пешрафти соҳаи манзилӣ кӯмак мекунанд, кӯмакам мерасанд. мерасад. онҳо тобеи корхонаи фаръии давлатии шумо ҳастанд? то ҳамин рӯз дар тобеи хоҷагии манзили коммуналӣ ҳастанд 19 раисони маҳалла. дар байни аҳолӣ корҳои тарғиботӣ мебаранд онҳо бо мардум мулоқот карда масъалаҳои шаҳр дар як ҳафта як бор маҷлиси назорати назди раисони маҳалла дорем. Дар маҷлис вақте ки мо ҷамъ мешавем ҳамаи камбудиҳои маҳалларо баррасӣ мекунем. ман бояд ба таваҷҷӯҳи ҳар шумо бирасонам ки гурӯҳи иҷодии телевизиони Симо пеш аз таҳияи ин барнома бо шаҳрвандон ҳам ҳамсоҳбат шуданд. хуб мана дар наворди дестодед на ҳамаи шаҳрвандон мақсаду мароми хешро бо як забони зебои тоҷиконаю ва ҳадафнок баён мекунанд. ба ҳар нав онҳо ҳамин талаботшон як чиз аст. чаро дар вақташ партов бардошта намешавад? дар Панҷакен фаъолияти мабрасҳо албатта барои инсон зарур аст, он қадар хуб нест ва чӣ тадбирҳо дар оянда андешида хоҳад шуд? устод солҳои пеш дар корхонаи хоҷагии манзили коммуналӣ мошинҳо барои бардоштани мабрас буданд. рости гап ҳозир ки нест, мо аз ҳамин чиз танқисӣ мекашем ва ин масъалае ки шаҳрванд ҳозир дар ин ҷо гуфтасен, агар хато накунам 5-6 моҳ пеш мо омода камтар гирду атрофашро тоза кардагӣ будем ва мо бо ҳамроҳии архитектори шаҳр корбарӣ карда будем ки бояд ки бар ҳамин маҳалла ба ҷои нав барои сохтани мабрази нав иҷоза дода шавад. ин ки ваколати ман ба намедарояд, рости гап ман ин саволба ҷавоб дода наметавонам. масъалаи партовбардориашон ба рости гап вақте ки партовбардорӣ вақташ муайян карда шудаасту мардум дар вақташ намебароянд, албатта мо чӣ хеле ки гуфтам ҳозир бардоштани партов мо ба душворӣ аст, ҳам техника намерасад, ҳам шаҳр калон шудагӣ аст, ман дар вақташ бардошта наметавонам. барои ҳамин дар ин саволе ки аввал додан шаҳрванд ҳамин хел ҷавоб медиҳам ки мо боям барои харидорӣ намудани техникаи мабразбардор вай дорем, ниёз дорем. муҳтарам Садиқзода, инҷо дар бораи пардохти маблағҳои соҳаи коммуналиро сухан. умар қонунгузорӣ ҳамин пардохтҳои давлатиро ҳатмӣ шумоridааст. масалан ман истифода мекунам аз имкониятҳои масалан хоҷагии манзили коммуналӣ бояд маблағҳоро пардохт кунам. албатта вобаста ба ин масъала бояд шартномаи тарафаи ду тарафа мавҷуд бошад аз ҷониби корхонаи воҳиди коммуналӣ, хоҷагии коммуналӣ ва шаҳрванд ки вобаста ба партов бояд ҳатман шартнома бошад. дар сурати мисол аз хизмати ин муассиса истифода мебаранду маблағҳои онро ки ҳатмӣ пешбинӣ шуда пардохт намекунанд, аз ҷониби корхона метавонад ки аз ҷониби ҳукумати он барои рӯёндани маблағе ки аз ҷониби шаҳрвандон ё муассисаи ташкилотӣ барои пардохти он ӯҳдадор шуданду сари вақт пардохт намекунанд, тариқи аризаи даъвогӣ ба суд муроҷиат карда барои рӯёндани он маблағҳое ки аз ҳаққи истифодаи хизмати хоҷагии манзили истифода буд онро пардохт накарданд, тавассути суд онро рӯёнад. занигор умуман дар бораи пардохти маблағ, масалан шаҳрванд гифт як назди биноро обод кард, дармадгоҳро обод кард, масалан чарошно ба ҳамин соҳаи коммуналӣ як хизмат расонид. маблағи ҳамин дар вақти пардохти маблағҳои коммуналӣ ба назар гирифта мешавад. албатта рӯздод вақте ки шаҳрванд чиҳеле ки мекунем подъездҳои худашонро ремонт мекунанд, мо ба тариқи хатӣ ариза мекунанд, дар асосе ки онҳо чанд қадар маблағ сарф карданд, мо аз ҳаққи хизматрасониашон ҳисоб карда баъзан вақт мешавад ки 2 сола яъне ба мардум ҳамин хел имтиёзот дода мешавад. боз чӣ хел андешаҳо доред дар бораи ҳамин ҷавобгариҳои қонунӣ нисбати шаҳрвандон? типи талаботи ҳамин кодекси қоянукунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон он шаҳрвандон ва он муассисае ки мисол дар ҷои муқаррар нашуда он партовҳои маиширо мепартонд, албатта ҷавобгари маъмурӣ пешбинӣ гардидааст.
нисбати шахсони воқеӣ ки барои ин амали зидди ҳуқуқиашон ҷавобгари маъмурӣ ҷаримаи маъмурӣ аз 3 то 5 нишон диҳанда, барои шахсони мансабдор аз 10 то 20 нишон диҳанда ва он барои шахсони ҳуқуқӣ яъне ҷамъиятҳо бошад аз 50 то 70 нишон диҳанда ҷавобгари маъмурӣ пешбинӣ гардидааст ки шахсон барои риоя накардани қонуни мазкур ва дар ҷои муқаррарнашуда партовҳои маиширо партофтан ва ифлос кардани ҳудуди шаҳр албатта ҷавобгари маъмурӣ пешбинӣ гардидааст. дар оянда дар якҷоягӣ бо ҳамкорӣ бо хоҷагии манзили камилӣ ин чораҳоро мо пурзор мекунем. من در خاتمه برنامه از شما محترم محمد جان صدیق‌زاده خواهش می‌کنم که با بینندگان بخشیده به سال معرفت حقوقی چی مراجعه دارید؟ وابسته به سال معرفت حقوقی هر حال یک ساکن شهر پنجکن یعنی خواهش می‌کنیم که وابستگی سال 2024 در مملکت سال معرفت حقوقی اعلام گردید. این نه تنها یعنی رعایت کردن اون معیارهای قانون است، یعنی بلند برداشتن شعور حقوقی هر یک شهروند است، چون شهر پنجکن یک شهر تمدن قدیم دارد، یعنی تاریخی زیاده از 5500 ساله دارد. همه روزه که طوری که امروز قید کردن در شهر پنجکن مهمان‌های زیاد تشریف میارن، خارجیان دائم هستند، چون که بعد کشیده شدن سرحد گمرکی سرحد یعنی جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان، یعنی همه روزه با چشم می‌رسد که مهمان اومد و رفت دارن. از ساکنان یعنی طلب داریم که جای محیط زیستی خود را همه وقت آباد یعنی تازه نگاه دارن، چون که از طرف جمهوری ازبکستان در آمدن و شهر پنجکن این یعنی دروازه دولت است. یعنی همین چیزا باید رعایت کرده شود. هر یک مهمونی که به شهر پنجکن وارد می‌شود باید با یک تصورات‌های نیک یعنی از این شهر برگردد. باید که ما فرهنگ مدنیت شهرداری مردم بلند برداریم. البته این یعنی توسط مثلا همین برنامه‌ای که ما برپا نمودیم ترغیباتی تشویقاتی باید محکم باشد، یعنی معرفتی حقوقی یعنی شعوری حقوقی شهروندان رو بلند برداریم، چون که احترام به قانون و رعایت کردن آن یعنی حتمی است. توسط همین کارهای تشویق و ترغیباتی همروزانه کوشش به خلق می‌دهیم که معرفتی حقوقی شهروندان یعنی در این شعبه بلند برداشته شود. تشکر. در آخر صحبت در نگاه که شما با مردم و ساکنان شهر پنجکن چی مراجعه؟ محترم استاد، من با کل مردم شرفمند شهر پنجکن گفتنیم که تنها با خواجگی منزل کمالی شهر آباد نمی‌شود. وقتی که همه کسا میشیم دست جمعانه میشیم کاربری میکنیم، من باوری دارم که شهر پنجکن از اینم گلگل شکوفا میشود و من همین رو در آخر قید کردنی هستم که شهروندان شهر پنجکن اگر در وقتش پرتوها رو بردارن، ما که معین کردیم حضور روزی تابستان است، از ساعت 8 بیگاه تا ساعت 10 ما مقرر کرده هستیم. با وجود همین هم با ما وضعیت مردم رو فهمیده از ساعت 5 بیگاه اجازه دادیم تا 10 شب برآوردن پرتوها، برای که وقتی که ما در شب همین شهر رو تازه میکنیم سحر به علاقه مردم بیدار میشون که شهر تازه آزاده است. وقتی که ما شب مصرها رو میبرداریم و در سحر میخیزیم که باز همین چیزا بعدی نماز سحر مردم مصرشان رو میبردارن، این هم یک بی‌حرمتی نسبت کارمندان کارخانه خواجگی منزل کمالی به نظر میرسد. برای این از هر یک آنها من التماس میکنم که اگر همین رو میشد در وقتش پرتوها رو میپرتافتن، ما در وقتش تازه میکردیم، همین پرابلم هایی که در شهر هست و همین ناکفایه بودن کارمندان خواجگی منزل کمالی نامعلومتر میشد و با یک جایگی شهر رو تازه آزاده میکردیم. تشکر. من برای یک صحبت خیلی پرمحتوا در برنامه نوبتی معرفتی حقوقی به هر دوی شما عرض سپاس میکنم. واقعا امروز مردم شهر باستانی پنجکن چون تمام ساکنان کشوری عزیز ما سعی و تلاش های خویش را در سمت تطبیق دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده و نقشه کارهای آبادانی و سازندگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن جهت استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کردند. البته ما اگر متحدانه فعالیت کنیم شهر پنجکن باز هم آباد و زیبا می شود. به همه شما تشکر. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشید.